Ovaj video sponzorira NordVPN. Za više informacija i 70% popusta pogledajte link u opisu ovoga videa. Znate kako iPhone dolazi u 3 varijante, 2 Pro, jedno je ono obično i onda ja uvijek preporučim baš tu običnu jer ju smatram najboljom kupnjom. Pa, pozdrav svima, ja sam Mislav Bušić, onaj s Mob.hr-a. A ovo je Samsung Galaxy S20 FE 5G. I kao njega bih trebao preporučiti upravo sad ukoliko kupujete S20 ili S20 Plus. No, je li to tako ili je možda on nešto drugčiji od njih? I to FE nije kemijski element, već Fan Edition. Ispada kao da su fanovi napravili ovaj telefon, no nisam baš 100% uvjeren u to. Ali dobro, telefon je stvarno dobar, objasnit ću vam malo kasnije. Baš kao što iPhone 11 ima lošiju izradu od skupljih modela, tako i ovaj ima nešto lošiju izradu od ostalih S20 modela. Plastična položina je nešto što susrećemo u dosta povoljnijim uređajima, ali moram reći da sam se čak i priviknuo na nju. Nema taj neki premium osjećaj u odnosu na ostatak S20 serije, bez obzira što ima ovaj metalni okvir. No, taj osjećaj uređaja u ruci onako izgubite čim ga stavite u maskicu, tako da ovo niti ne smatram tolikim problemom. Malo je veći od S20, a malo manji od S20 Plus modela. Ima 6,5-inčni zaslon razvučen od ruba do ruba bez zuba, s malom rupicom za selfie kameru smještenom centralno. I to zbilja vrlo malom rupicom. I zaslon se ne preljeva preko ruba kao na ostalim Samsungovim top modelima, već je ravan i donosi nešto nižu Full HD rezoluciju. Ali to je rezolucija koju koristite i na najskupljim modelima ukoliko uključite 120 Hz refresh rate, a takav ima i ovaj S20 FE. I dalje je to vrhunski AMOLED s odličnom vidljivosti na suncu, kontrastom bojama, svime. Top. A top je procesor, čak i bolji nego što dobivate u običnim S20. Riječ je o Snapdragonu 865, a od njega je trenutno samo mrvicu jači jedino 865 Plus, no to ne možete niti primijetiti. Sad, iako je Snapdragon teoretski jači od Exynosa u ostalim modelima, Exynos ima i nešto bolji prijem signala u odnosu na ovaj Snapdragon. Tako da u nekim situacijama bih poželio da je unutra Exynos, jer jednostavno kad imate loš prijem signala, onda je to banana. To se dešava samo i isključivo u nekim područjima koje imaju baš jako lošu pokrivenost. U gradu to nećete moći ni primijetiti. Slušalica je jednako glasna i stereozvučnici su jednako dobri kao i na S20. Tu se nema što drugo za reći. Jednako se brzo i puni ukoliko imate snažniji punjač. Nažalost, FE u pakiranju dolazi sa starim 15W punjačem. Očito da 5000 kuna za ovakav uređaj, odnosno 4750, dakle 700 eura, nije dovoljno da uz ovaj uređaj dobijete 25W punjač koji je i onako sporiji od nekih ostalih, ne znam, Huawei-evih, samo kažem. Ali hej, barem ga možete napuniti sa snažnim punjačem ukoliko ga imate kod kuće. Zato mu s pozivne strane baterija traje i traje. Iskreno me to najviše oduševilo kod ovog telefona. Bez ikakvih problema bih izdržao cijeli dan s njim, kakav god on bio. Očito je da je Snapdragon dosta povoljniji po bateriju od Exynosa, jer ima isti kapacitet kao i S20 Plus od 4500 mAh. A kao što sam rekao, traje duže od njega. Rekao bih negdje usporedno s Ultrom. Interna memorija je zadržana na 128 GB, ali se zato RAM malo stisli i sad ih imamo samo 6 GB. Mada, da vam budem iskren, nisam primijetio da ih fali. Samsung ko Samsung i onako ne zadržava sve aplikacije predugo u multitaskingu, ali sve se odvijalo normalno. Baš sam malo pratio to zatvaranje aplikacija i događa se kad, ajmo reći, neko vrijeme ne koristite neku aplikaciju. Čak niti s DeXom nisam primijetio neki očigledan problem da bi ga sad tu spomenuo. A sad ne znam, hoćete li da snimim možda ovaj eksterni monitor i kako DeX radi s njim? Možda, a? Sigurno da bi bilo dobro kad bi imao više rama, jer ima i 3 godine obećanih nadogradnji softvera, a za 3 godine će ih vjerojatno malo faliti. Ali dobro, ko živ ko mrtav dotad. Ispod zaslona je smješten čitač od prstiju, a zaključavanje putem lica je na Teletubbies razini, tako da to nemojte koristiti niti slučajno. Softverski je to isti uređaj kao i ostali Samsungovi top modeli. Ne vidim da išta fali osim promjene rezolucije zaslona. Moguće da ju automatski regulira, nisam siguran, ali meni je onako ono nekako, niska u odnosu na moj Note 9 koji je na Quad HD već 2 godine. Zato se s druge strane osjećam kao da sam prešao u slow motion kad se vratim na njega, jer zahvaljujući ovom fenomenalnom
tom 120 Hz refresh rateu, sve na telefonu leti. Baš je gušt koristiti ga i vidi se velika razlika u odnosu na starije uređaje sa 60 Hz refresh rateom odmah. Nego, kamere možda su malo drukčije nego na ostalim top modelima, nema ono 100 kusur megapiksela, 64 ili koliko već 12, 12 i 8. Znači li to da su lošije? Ne nužno. Razlike u odnosu na S20, onaj obični, skoro da nema. Što više, čak je ovaj bolji kad su u pitanju fotke uhoćene s 3 puta optičkim zoomom. Možda minimalno, ali razlike su, eto, ako ih baš tražite, primjetne. Gledao sam stare fotke uhoćene sa S20 i meni one izgledaju jednako dobre, dapače. Bez obzira na uvjetno rečeno lošiji senzor, valjda taj algoritam i Snapdragon kompenziraju to sve. Možda kao da ovaj hvata malo svjetlije fotke, pa u sjenama imate više detalja, ali ono sve možda i nategnuto. Dakle, S20 FE ima top fotke. U noćnim uvjetima jedino što primijetim je možda malu primjesu ružnih zelenkastih tonova nekad, ali to se da popeglati sa softverskom nadogradnjom i vjerojatno hoće. I to sam primijetio samo ja i vjerojatno još par budala poput mene koji znamo što tražimo. Tako da vi možete biti mirni. Svima ostalima ovo ne znači apsolutno ništa jer će biti zadovoljni s fotografijama uhoćenim svojim uređajem u svakom slučaju. Video snimanje je malo će se drukčije, nema 8K. Tragedija. Očito jer ima samo 12 megapikselni senzor, a 8K je oko 30 megapiksela, tako da ga fizički niti ne može uhvatiti. No, 4K videi zato izgledaju fantastično. Mislim, jednako dobro kao i na ostatku S20 serije. Selfie kamera je također malo drukčija, broj 32 megapiksela, što je kao više nego na ostalim S20 modelima. Ali rezultati su opet isti, čak i u lošijim svjetlosnim uvjetima. I dalje snima 4K video, ta selfie kamera, ako je to vaš džir. Eno, Instagram mi izgori od svih storija snimljenih s ovom kamerom. Ljudi zovu i kažu, jao, koja je to nova kvaliteta kamere, jest to nešto upgrade-ao, možeš si misliti. I sad, koji S20 kupiti na kraju? S20 FE košta nekih 4750, to je Americ 700 eura. S20 je 50 eura skuplji i nudi više rama, bolji zaslon, bolju izradu, možda višu rezoluciju kamere, bolji prijam signala i možda malo lošiji procesor. S20 Plus isto tako, s tim da on ima čak samo malčice lošiju autonomiju. S20 ima lošiju autonomiju od ovoga. I S20 Ultra, koja je 300 eura skuplja, koja ima jednako dobru autonomiju i sve ostale skoro bolje. Kao trebao bih preporučiti ovoga i to bih stvarno rado napravio da je izašao u isto vrijeme kao i ostatak S20 serije jer bi onda ovo definitivno bio best buy. Ali pošto nije i cijene ovih modela su malo pale, nisam ni sam siguran. Evo, ne znam, recite mi vi. Dajte na recenzije kao uvijek na našem portalu Mob.hr, svi linkovi su dolje u opisu ovoga videa. I eto, toliko od mene danas i vidimo se idući put.